Hevioso, weyawa, dalada, donfli kwete, bo timendo menjile ay marote no mi an ne ngbangbe e ka javla foaji minatno mikoro tatagbe be ile do son si azan kono po gogbe no ejero to meleyo fongbe gan ho taleji minabe sinumi ayi do tezo desu edo e mai mo an akomlamla miton le akọ mi no mla ene le e na yin bubu to ho enu mi de dion ne o tin boro wan boda yoji ne kana agben bo ho pele do mame so asu o fi miton le na si ho mo bozan e do no mon koton to e bo awezun e ko kanka je fene di yo pele ho jazo atole bodo peton e de afọ mon koton mi na do peton no mi miatun no men jele no boy so mi en to gan ton e ko blo be ne bolo tin lo me wazote me le bi ro men jele wezun kan to eno yon zeibe ti jan bo le nu pon azote mi ka wa fite mi ka du dejire ti yon do nu kan e ja yo ne mi kan le to gbon bo na le ji jan hu mo an ye ji jan bo de afọ mon kan ton mi na do gbe ton mi hore hore mi si lo bo na do je ko nu wa mi ton ko mi ti ton vano wedole bina ihwa dome mechele mi afoton ko ro han jide sudo mi atundo hohoton vo tinton vo ele ndegbe ndo to mi to fida yi do hagaji yo e soro monti amen o to gansin azogba sa o gbeta kende vo etin bo e soro kwedisun mi dogu do ayi sin azatan o ro ko go en ko ye ko gbeta ken neon e do zogbe tiyan le nanogbe ndo to mi to fi sin alinu do kande sin apakwe be sin aga kakawa auto ne ka han e dano oye me ikan no kunde ji teme le gbon tin do no wa da hole wenu Patrice Talon e to no mon koton we holo de fene din yo e do na so lo zan do ayo jiro to holo stian lin kede lo amen e do na zan do ali da hole ndo tito beneti bo inste na bo chawe se na holo de fene yo e hwe e no to so mi lo to mi to fi o gbede amen se na holo de din yo ye me to no kun to gan hole yo yo e na hoto do o gbeta mon koton me e lo do se na we di beta e ne me de nu yo edwan aga no me bi hwido nu bo le o sen e npeta ken be so din dogbon yo enu de bo do hoji sumi do gudo esi asan oro pogo le nko dogbon yo Patrice Talon to zugbe tili do menjire me to ga boro to tan brazo awe yo ewe ra no so khole chenu kon me bo do to na je fune lo chubo me to gambe so be makoro azo wa yo hen era no so khole o we enion chubo me se na sinu kon to na je fune na mu e lo hwe chubo mo me o de menu gun kan ede tin lewe na no gbon din le kun so yin le eron jodoro khoya gbonda yi bono be sin to ganji bono so me de hon e se na sin ti to me on e je metin yo hon mo je nu wa da khora khole we nu e na no khole e ne de jin hon e ne ogudo me gan bo da le de ndo to mi to filele e na no a khokoro na sin do gbasa sinu kon to ko gbasa ra ho sinu kon to e ne bi khuye na je fine de jin me yin o to gan bo ra zo wa e me bo de uton e me yi azin po maka ko jija yin bo ra zo wa ya yi ne le bi khuyo le nu yin bo e na no to de jin monokwo e pon ogbeta kendo po ene omeo mi ato en toro menjile ogbeto yikande ko mo jaji bo isi koko ple do titore hon sisi na si hudo nu kan do nu wada khora ho wenu bo khole yi si anga kaka wa to yo ewe eto do o nu le nkoto men le nkagbe bo ka de afo mo nkoto anji yo mi amono jile o sisi na si hude bo to gan we ame ko venu kunde ji to ton le yo sisi na si huna e ko ye na no sonu ye do o tende me hwede lenu po e na si huto no mo hu bo na je drowe zombo ede afọ enion minago sin ali enion mona do khode vodo mi do fi o mina tun no menjire o so yi hon wa yi o o mario metonu eyin o wordo to gan do create sin wordo gbasa nu yo e kule hoja zo atele matun no khode tin bo yo tin bo kun pla o kemi seba nenu kan igben ta won ji yo bi odo menjire mario metonu era ze we bora do ho bo na si huta zogbendo le ndegben o mera ho mario metonu tin me no jire me hora di menen o kemi seba in koton de so nen o kakpo shishi stelio gil robert ne chowe kono yore do kemi seba do lido sun me mi de din
si azatan watango gbedo po ewe ko tun alo mera hoji do Afrique du Sud de tin do eka ipon kaka do fene le create ewe zon o azomon cotton bo no edo taton no be do ye bo do mi mo do fede bo hon mi wuli no mi bo iso danyi do gbe o mi bi huye le create ewe de no mon cotton no cotton do aido son kwemi do gudo ton si azan watango gbedo po e ko inkaran do o akwezan do de temeze chile o kaka bo imono le lecture no kwezon be san o obli baton mo de tin eni on do taton be do ye we go we no le o son kwemi do gudo wa ye ton si azan ton we go gbe on de tin bo e dosi no dosi do fine yon e bana hin to re fon le alo pade bo singidi na se hu na do to me sin wa lo de be nda ho bo e dosi bo no we ni le we do taton bo e do ye de din temi se ba benen vie meton le bi kan o benen vie de bo no ten ho play wo ton ton jele benen vie yin bi hu do gan de din afọ enio e create de sedo yo ezon bo e oli do Afrique du Sud yo teme si ruturo fone ba titi ton wa yo le e o tito to de tin dion o tion e ka oli do ton yo mena so bo so sedo benento mi ton me anji fi mi de din yo bo mi do hodo we do so kole kon yo e do hodo me time po do me jile we mai na si ho ple kaka bo na e oli do ton mi so sedo mi do fiton e kunko blon bo e create si nu konto e mi Mario meton dion e we mi dia mon coton bo mai si hola no si ho play temete bo so do Afrique du Sud sin kan ho do tole bo a e mi ko wuli do ton yo no gbe mi so jinja yin hwe tiyon mi so do mi lo bele to mi to mi fi bonon ho temete me e je khaye mi na yin da yin to ho ton wo yo e kun ko de afo mon coton didien e je o de tin ho ton so bono e ka blobo no de ti we e mi na le afi lo bona do pe ton de tin amo e kun ko won la mon coton a e ko wuli do ton dia mi so do bele khla khla o e kun ko de afo mon coton reze podo o docteur e do Afrique du Sud ton le po de tin we tono emina do ogbe tono mi ti mi je ma mon coton o kemi se ba e oli so jijan yin we do Afrique sin to me ton bon wezun enele e na si huin o kinkato de bodo o de uton de ji o mi se ene sin create so ye hon wa ye mari me ton de afomo mo yo mi ton me jele mina le ko abonado ogbe tono mi mina yi ho de voji mina tun toro menjile so mi on eko wa inu gbo me so mi ka wa ye e bi oro menjile ye me npe ta teme bo je hun ne ka si ho to nu gbon bo lu de ji o 18 nu romia wara ipo Mariam tabi tarata po ye me de afo ko ton le we zone ko kan bo de ji o ko tin ne mi wa lu bo nu mi ni jinja yin azone yon bo mi wa mlen ten ne me tin yon ho do nu ka de sin e bi oro le mina jinja yin bona ni ta me pon afo enion e we ye me fan krom romia wara iton le o ye o di de to me chile mi e de afọmọ nkotan iyo o nu hogbon ewe so jijon loboblo o nu gwe ayo jiyo mi wa zome bo me bi ho alo na oye kibo nya bobodo nu e ka fere tuo ko into hun bo fifa de kon mi amlogbon bodo kamela oye so ple de do te bo pe so ene iblo yo o romari ko akpovo ti mi pondo menjiri nu gwe mi mo pe ta teme e mi ro poropo so azo e wa da yoji kaka je fene di 50 e ton sime e bi oro tin le mina zon de o bo ye ejijon din ho asan yo de yo e dan lin tame mi wa zo dun gbo me nu ko ne ka titi gbon we ani mi kan blogbon bona level sin de jida yo jiyo le ebi oro e dan lin tame ko to mi ganje ho e na do teme le u do fine de tin ho me hon de so eyin bo ye ve to nu kaka do de tin o wara yi talata de tin o fan club ro eyin oro mi wara yi ton eneon do de ji eneon e play bo do ko ton e ka do mo tuo nu ho do nu tin da yo ji sin le duezon bo Emerick Joel alagbe e no chaka no tito bene e ti mi podo menjele no do de fine din ko ho gle de men le na blogbon bo o gbeta eton na do kanji o yin tameni pon iton din bo ni no me e no so do wa zona ye na le fo blodo bo kana ntenpon kaka bo no yan li eton alona je o de tin me do poroko ni de afoto kanji e ma blo mi de o zo pede kondo aso ye kon o do no yan li da ho yin ni eton bo yubi kun ponse do dan ndo menjile o fan club romia wara iton era wanu bona wanu do bu podo romia wara iponu o kwero poroko tenwe eru nu konton bo chawe yo de ti hon e ma ko je ntoji sidian e kana wado ko fleme le 2 ans bo so pe so mon konton so o te one o mi to ton bo ton menjile minando o gbe ton bo eni o de so eru o dindin wene
o tito me do po no e so mi kon je mi na no me do mele le we kon zun ko be ji tra ne me chile mi on mele le tin bo yin o yin agbo no de le agbon zen de le bo to no bo ho me ple bo de mele ton bo wa zo titi ngbe da yo ji mele le de me o yin ko de tin bo do to le me je we bo so mi wa itu mi na ho e le gbe kan do azoton so mi ho no de mi ko yele me gbon we yo e ho me ple e de me ton e tite do o me de wo to le na se ho to no gbon kaka bo e na pa me ge peta enio isoyo me na ho usu vito atande azo me na ho amen benen vie bo kanu togudo kaka lo wa fin bo so mi eye wenu e mono le pere pon le mi ro no ponpon e tin yo mi podo peta emi ton o fo patande opo peta la bi hu ipo eniya o tonu bo no so mi ne pa me le mi ro mi mo gbon yo benen to mi ton na chite alopa vode jin bezon bo iso ho enele bi hu o ple da ho gen we a so mi so jinjan ibo do ho na we a to vile plebotinu mena we a afo esi hu de bo sekpo to wi to si le yin no esi hu blogbon ayo bi hu ji yo me la ho adande eblo eneo me menchele mi o me la ho o so vito adande eropo eto no no eto fene bi hu yo o wara itala tata me we eto bi hu do kaka so ido kaka bote so ke zan do podo tilo bo ke zan ho de fene tin yo e no yo do JESC bo ke zan eneo en ke zan o gbe ton de be sorote bo no me to ito si ton podo to vile ne na si hu to no bon hay bo sekpo ipo eblo on le wi de me bo do ho do me de tintin e so ho ta yan yin bo gbe je pon le ta me do ndende o tito me de tin bo infusion 2060 o benen to mi ton ko igbanu kun aton ele metan o ne e kana wa yin o chichi to ajio e kendo no mon koton o siria ka eton e de so e wa no mon koton do mi ma ton menjile o to horo si ali ndo hon iton gbasa e na pe no kun do no kon ito ton we yin kan ro por fene e ti me do menjile no gbe ndo gan na wa le ndo gan na de afole na blo le nu benen to e wa da italata e so khole to mi ton fi chobo so mi e yin kan no me de jiraja ton blo kaka o de jiwa yin tin to le fi wa tin ebi oro le ina tin me no to bi to sile deji mo e matime a e kuna tun o ho tan we no kon ton o cha we yo le azo gege ti me na do sin e bi ma gbe do ho o ibi to gu to we yo si jaka party salon wa che ipa ton po ye to no da hold yo gege ti mo huzuro to mi to me deji gba zo e to sin gbon o kan le bi me po khale bi me po khale van do menjile ye wa zo deji ho me la ho si ria ko e ton e le to so gbeji azo e ro te ro ho tan me no kon ton bo e na yin o wi wa to kan je o da ho e bo ye to do mi ma do so mi sin o ye mi kaka do dio e indo tintin we hon e ka do deji gudo e kun do na tijan iwe me tin we azode fo be na ti kuno khoso podo o romian wada ipo hon o ye to e ne obi kuibo o hon so vito adande ko ipa ye no kon bole pora yo jimboro azowa titengbe mi se yo mi je mi se na ne ndo do be mi do me jile no e ma do me di we yan akọ mi ton le yo e na yin gbogbo to akọ e no mlan le yo e dan bo wọn bi gbidi do gbero nu kun hun e me de sono nko pon ni odin ya me de sọ̀rọ̀ akọ ho do din de fode do onu wa e me ton me ado ayo ji abezon gbogbo e ka de ya ne kana blogbon be kan chi ayo ji o be sọ̀rọ̀ tin be so lo bloboro gbedi do no ho ja zo atole mi do ton gboro mi na do o gbe tonu mi no e ho de fene tin bo e blodo o hozan gbe mi dogu to wa ye beta eno irodo okiri mi iwe weto no mon koton bo ye me yin beta we ron yoro association des écrivains humanistes o de na blogbon no e kun plaque beto le yo ewe ye te no won lanu de o bono so do toji won beta eniyan do bopodo adaksin no kon tole po mo do mejile o won to mi ton yen do mi ton ro taji ako mi ton e no mlaneyon e do bubu we ne kana blogbon na chite ajio o sin kan eniyan me la ho kamiyon akoteyan o sei gbere e kan nu tito me ene eti me podo menjire eso akomlamla do podo tio le eno mlame eno pa me nu e me do podo po yin eno jira tan bono pa me bo me on de suo eno mo eye de me de chi do nu da hoyin do akomi ton le ekun do na bo me do era akomla le eno mo do henu le sin akodie o akọ hen le eno mla igbon die o ye hwele le no mla gbo no yo gbon die o apa le hwe yi te le no mla igbon die le no no yo do o akọ mla ene bo na mi de jiwe ka
di de tin do fnen bo e dada le ton be no dada mla mo no mla e de jin de tin do fnen bo e no mla no ahosu da ho e do ko hen mi ton le no mi fili do to me le de tin do fnen bo e no mla bo e ko no mla yo e no kun pla gbeto ro be no blo e je mla ji le o mi ri so e no mo e de me de ji bo e ni on ji wa zo do e de ka je fnen kaka je fnen de ji hun eneleo miraho edo sogbeji bodo kaka so ido hon azo iko waye fi eko gbon temeteme ibi oro mejile mebi ni tuntun to do no e o ka tira dodo e iwe gboju no to gbeta tan ilo iho fineme etimi podo mejile egbon ho gbonu mi sirete avran ko ifan sakete po be kaka gbon ketu yo fi clean egbon yo eko mo akoro poropo ko aton de do ayo jide jin bo azo ene waye yo wo sun ko emi dogudo wa itan mi ka ko ji sun ko ye ko itan ewe ide afomo nko ton de jin o akankude Martial alaye eye no chaka no titome on etime podo mejile titome holo le fini din eze alawe ala nu konton we ndo mejile ne na blogbon bo ako enele na chi ayi be na soto khame mana no pa ma no mlan bo to na chi ayi be zon lo kaka bo e o akode do o hansino len bo etiame do meme kaka bo mo hansino ho e si hu o khole akole to khame bo sto do ateji bo blo kanji bo enyo ide chin eto enele bi khui do fene de jibo ye me enele itin ayo e dan de akomiton le sin ko gudume bona so da jodin be dan ti kanta ro ngbe na vle numo koton e non blo nugbo bona so da yi e ka so da yi ne ka logo mona mo dan so bo enayon me so adaxian for so ro ti do fene ala no lairon e ti me pono me jile linda gbe nugbo bo akomiton le o e dan ti ayi e ka ti ayi yo ne ka na azangbo so bo enayon e yin no yan uli ti tengbe o de ji do fene dion akoro poropo ko ewe so bona si huwa zo deji bo yeme enomla do kunsin alijile yeme enomla do yoruba sian yile yeme enomla do fidi le yo enele bi huyo ewe isorote bona si huyin o blobloto nango ya yoruba podo ogun sin omelepo ako enele ide so bo do poropo koji wa zo do e dan do imame bo hatan le vodi mana do nunji bo hode bunu a he amate tunu ha aso no honto ma no se be na vivinu be ena je yan le do menjile akomi ton le ni ti e bonu so aso fi mi ton le e dan yin chavide be na so ma no zan ho bi hu nu bo mona tun akole mengo sin bo le no mlagben yo edie metele mi eni on jije mi na no te dopo ho je mi si do fongbe sinu wa mi ton ho me din ton e do te mi je mi ko do ni tata gbe mi le bo eyin le do son sin azan o kono ko gogbe fongbe ganje ehun e isosia